Mai kagway na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bigton Renet La Mai Thon Ridere Asai August Tarik Treat na Charuk Kum Singnay na Treat na Patay. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper King in Sam the Call. Tamenglong August Tarik Treat na Patay. Tamenglong District Kaurai Liang Mesuna Career Counseling Center, Pathfinder Career Counseling Center, Deputy Commissioner Tamenglong, Dr. L. Angshim Downsawa IAS Re, Saturday nung the Jeff Campus Church Road Tamenglong Headquarters Kau Inaugurate Silau Kanthi. Kumna Reverend Dr. Namsadai Ka Mai Pastor, Down Baptist Church Re Rogwang Kau Kat Good Lo Mai Tan Ta Lo Kanne. Pathfinder Career Counseling Center Lanpat Mai Mung Khautai, Wing Commander Kapungai Pan Mai, Indian Air Force Kanya Squadron Leader Nambika Mai, Indian Air Force Kanai Rini Gwang Kazak Lo Kanne. Deputy Commissioner the Recounseling Center Lanpat Ba Mai Jingkyu Zikliu Ka Maita, Nang Richa Bo Nun Kanyu Tang Lo Ni Mebam Thai Mak Maita Kachang Di Lo Mikau, Nang Tan Sunatan Ba Mi Hai Rogwang So Hiami to Na Katiu Lo Kanne. Kumna Kamai Rit Zau Ka Mai Success to Mai Megway Na Kang In Samagi, Answer a Kadri Megway Na Kang Ti Into Longa Mak Mai, Gan Nai Pni Kumai Zangri, Megway Na Tung Tam Mai High Standardized to Makang Sakane. Mansai goi tong capability hai bai bai ye ku me sangri gan sa gwang tang mak mai khautai negative sumai ramge thai laukai milat salo makhang katiu kane kagan hai ka lai gwang mai thai lai na intaw ka ge nai hak mai demand gai hak mai tan hai tingkum pangu ru tang thu ka ge mak mai subam nuwi ku me sangri kagan thai lai na ningting hai ka thai khang khani adapt su thai khang ka ge nai thi tuna kamung khau ka zaw mi goi khang katiu lau kane Wing Commander Kapungai Pan Mai Indian Air Force Re intaw thu Artificial Intelligence Strukti Thi Ramgoi Hai Mobile Gadget Khau Nai Ngam Thi Kume Sangri Si Mai Gai Mi Hai Chabon Nun Khang Kalang Thai Na In Sam Lau Khang Ka Ge Nai Mi Te Salo Kani Inbu Na Wing Commander De Re Jingkyu Zikliu Khani Ka Kai Ka Khut Mai Re Man Sai Tong Career Ka Siap Mi Tan Khau Lung Gut Na Tan Ba Mi Hai Anyu Tong District Khau Ka Ge Nai Liang Mai Thi Tu Na Ka Tiu Lau Kani Squadron Leader Nambika Mai Indian Air Force Rini Intaw Kan Thu Check of all threats Ja Hai Suda Nu Maki Kamai Rit Hai Mi Khau Tai Min Na Thai Chui Khang Excel Su Khang Ka Ge Nai Thi Tu Na Ka Tiu Lau Kani Thai Lau Nui, Pathfinder Career Counseling Center Lanpat Ba Mai Jingkyu Zikliu Ka Mai, MSc High Certified Career Counselor Kamai Ni Mitwang Career Counseling Center Lanpat Ba Mitwang Tap Metai Salo Kane, Kamung Hotai Gwang Mai Gansa Gandai Nun Rini Mitwang Career Counseling Center Lanpat Ba Meti Hai, Chunku Mai Indao Na Katiu Lau Mai Lat Azu Salo Kane, Pathfinder Career Counseling Center Lanpat Mai Mung Hotai, Oza Nun Church Leaders, Social Leaders Katni Well Wishers Azu Rekwang Kazao Lau Kane. New Delhi August Tarik Jay na Pungu. Israel roi Hezbollah ta Lebanon kau airstrike sukan mitang Hezbollah rini han nari suka haukan mekau Israel Defense Minister Yoav Gallant roi kuang rigdai na tachat kang emergency kau pat kan the Hezbollah re Israeli territory kau ri kai ka haukan metai kan yutong military commander for shuk ta suloi kan me sang ri tu na sakane Israeli territory lung kau Hezbollah re phakaringu projectiles inbu Lebanon kau ri kap kai kan chongi Israel Defense Forces rini self defense act suna asai Sunday August tarik na pungo kau preemptive strikes to the kane Israel re southern Lebanon kau air to surface missile rigdai kap kani tu na chamte ri sakane Infal August tarik na pungo Manipur Chief Minister N Biren Singh re gwangni mai Jammu and Kashmir Assembly election kang Jammu and Kashmir National Conference re tipat kan mai manifesto ta Congress re machuang ba mi tu na pian mak mai indaw na Rahul Gandhi ta explanation to you to na demand su kane Biren Singh thilai na Congress party re India tong chun chap mai ta suba kang subam thi tu na khoi ti kan the Chief Minister Biren Dong Latbam ta Jammu and Kashmir National Conference re manifesto tipat kan mai ta nuni mak mai indaw kan jonge Jammu and Kashmir National Conference re Jammu and Kashmir kang separate flag ti lau puni tu na sakan mai latbam ta Congress re machuang ba mi khatni article phaithum riksanai le article tamru na pungu e kaloi na Jammu and Kashmir khau laudat khang Congress re machuang ba mi hai terrorism ta machuang bam jongi khani latlu tipat khang machuang bam jongde tu na pian mak mai indaw kane Congress re Kashmir dong chabuan nun ta pari ralana chuzang mai phung khang karam mai phan khang Pakistan ta pari ralana separatism ta machuang ba mi tu na sakane Infal August tarik na pungu United Naga Council Peace Committee re Maitais Kanikuki Jo Community ta pari ra kariulana Manipur culture sang mai naitat kang appeal sukan the Naga Peace Committee ta rilat lu nai ba mai community kanai rui chuzang khang pari ra nian ba mai hai rui mai goi na khang kabiu mai nai bam thei tu na sakane United Naga Council Peace Committee tong statement hilaina pari ra kariu mai hai na ri khat khat tong lungning hai thai inbu puni kumna pari ra kariu mai tong inthuk mai tai mai goi ri thai inbu khang nai thei tu na Naga Peace Committee ri sakane
UNC Peace Committee thailai na Manipur kholat lu nai sangba me hai pari ra kariu khang kadau cha mai ti ma khoriye tuna sakane mansai goi re pari ra kariu khang ma chongbang phang ka ke nai thi pari ra kariu mai ti hai inthuk na la pu khori Manipur khau khat khat chun thai tang khang de kumna community kanai ka khau ka khan kai me tai pari ra pu khori nai ni tuna United Naga Council Peace Committee re sakane Nagaung August District Trina Pungu Assam Nagaung District Ding Area Kau School in Cham na allow kating kumru na padai na mai ta rape samai case kari nim lau mai police trong custody hore pagduak patna zai khau katsa kaina kandat ngamma kharui thai kan the tu na police trong chamri ti thai kane thai kan me puti hai karam borbati mainun roi funeral khau ka jaw lagi khani karam mai tong ta raw bam khau ti phup lagi tu na sa indau kan the Nagaung SP Swapnil Deka Richamla mi khau sakan me thin laina ka khoi nai me khongi tuna lumsi me puti hai crime scene thang induang tat khang handcuff launa tat bam khau dui thua ka chak kai kan tongi tuna sakane tiki SDRF team gwangnam ma khori thai kan tongi tuna sakane kata inkan khang su khori police asak ni kabiu na hospital khau phungwang kan ni kumna zai khau kai kan me tang khwang nai daw tang rui la thau da tongi tuna sakane Pyongyang August District Trina Pungu North Korean table tennis player Kim Ko Young le Raging Sigre Paris Olympic Games kumsing nai na trina padai silver medal lagwang megan khau goal la kan my Chinese team khani third place South Korea team le selfie photo kap kariu kan me khau nui kan me sangre disciplinary action la khang subam the North Korea tong zauji mai subam mai South Korean team le tuna Olympic podium khau nui na photo kap kariu kan me mang social media khau viral tat kan mi twangi kum na mi tong photo kap kan me ta kan di kapum khau beautiful moment in Olympic history tuna cham khau pat kai kan twangi Mi trong photo ti hai North Korea leader Kim Jong Rapian makan chwangi cham thilai na North Korean athletes koita South Korean player nun tale ka chu kari makhang salau kan chwangi tuna sakane kumna mi tong direction ti hai to le meru khau dandi ti khangding lo kan chwangi tuna sakane tiki punishment ti ni mitai to bui degree ngan ti puni chu tu mai thu asai ngan sa in than pat kan mai tuang thu ma ge tatkan mai kum singnai na ru FIFA World Cup khau North Korea team rui Kim Jong latliam kan me jang kan yu tuang coach ta construction tan khau lever su khang tholo kan chongi tuna sakane kagenai micham sign daw pat mai Affected Land and Property Owners Association ALPOA dong general body meeting dated May tarik Janai kum singai na china padai nung bam mai rui Mr. ID Gaanphiu hai ALPOA chairmanship khani members kari resignation sumai petition ta accept salau kanthi kumna meeting rui Mr. Handsome Gon mai ta ALPOA tong chairman khang kapa lauda the Mr. ID Gaanphiu thu katwang group by kanthi Affected Land and Properties Owners Committee tuna kawe by Handsome Gon mai chairman and JBD Pan mai secretary ALPOA Rai mai haipau jadonang football tournament quarter final result August tarik china padai kum singai na china padai Dui Thalong Rechang Dainam Zuan ta go pungu patai khongam laukani Unique Football Club Re Thalon Football Club ta goal Chennai 0 khongam laukani Quarter final matches August tarik china chiruk YP Football Club Tamenglong versus Kangchulon Youth Club Kalan khong rut na kanai makhai khau match nai pini Utopia Youth Club versus Khopilong Youth Club Tingzin khong nai makhai khau match nai pini Tamenglong ting nai lon Puak Phabu August tarik china chiruk Kalan Tingzin singbang muang na ye Puak Phabu tarik china chanai Lau chuan muang na ye, kalan na ye, ting zin zing bang muang na ye. The Gaanphiu Mel DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulaupu o. Mai ka wai na king sui na king lau me khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to rei ne la mai thon riu dere asai kang to cham hai khau ringa lau the in chuan ding sung khwang ru na kanai ma khai kai me gan roi king in sam da la kho thon ku the